This morning we are going to begin our session with a short meditation. Esta mañana vamos a empezar por una pequeña meditación. So, however you are, just relax in your body. Relajaos, sea como sea que os sintáis, relajaos en vuestro cuerpo. To begin the meditation, we bring our both palms together and bow. We bow to each other. We bow to the earth. We bow to the universe. Then we put our both hands on our knees and make a circle with our index finger and the thumb. This is a symbol of connectivity and cycle of life. Los dedos en círculo simbolizan la conexión y los ciclos de la vida. We keep our remaining three fingers straight. Mantenemos los otros tres dedos rectos to symbolize the past, the present, and the future working simultaneously. Simbolizando el pasado, el presente y el futuro al unísono. To meditate is to pay attention. Meditar es estar atentos. Be aware and mindful. Ser conscientes. So first of all, we pay attention to our body posture. En primer lugar, prestamos atención a la postura de nuestro cuerpo. The back is straight, shoulders are relaxed. La espalda recta, hombros relajados. Whole body relaxed. Todo el cuerpo relajado. Let go of any tension. Soltad toda tensión. Then we pay attention to our breathing. Ahora prestamos atención a la respiración. In our still body, there are two movements. En nuestro cuerpo tranquilo hay dos movimientos. One, movement of the mind, and the other, movement of the breath. Uno, el movimiento de la mente, el otro, el movimiento de la respiración. Bring those two movements together and focus our minds on our breathing. Unid ambos movimientos y centrad la mente en la respiración. Just observe the breath. Observad la respiración.
When you breathe in, know that you are breathing in. Al inspirar, sed conscientes de que inspiráis. When you breathe out, know that you are breathing out. Al expirar, sed conscientes de que expiráis. Be aware of the pace of your breath and the sensation of your breath. Sed conscientes del ritmo de vuestra respiración. Be aware of the gentle movement of rising of your body with your in-breath and falling of your body with the out-breath. Sentid cómo se eleva vuestro cuerpo al inspirar y cómo desciende el cuerpo al expirar. And as you are breathing mindfully, keep your face and body relaxed. Y mientras seguís respirando con atención, mantened la cara y el cuerpo relajados. As you are breathing mindfully, be aware that all of us sitting in this room are sharing in the same breath of life, and thus we are all connected. Mientras seguís respirando con atención, sed conscientes de que todos nosotros en esta sala estamos respirando el mismo aire y que por tanto estamos todos conectados. As we are breathing mindfully in our relaxed body, we are aware that whole of humanity is sustained by the same breath of life which we breathe. Thus, whole of humanity is connected and related. Mientras seguimos respirando con plena conciencia en nuestro cuerpo relajado, somos conscientes de que toda la humanidad respira el mismo aire y que por tanto estamos todos conectados, unidos y relacionados. As we are breathing mindfully in our relaxed body, we are also aware that not only humanity, but all life upon this earth is sustained by the same breath of life which we breathe. Thus, all beings are related and connected. Mientras seguimos respirando con atención en nuestro cuerpo relajado, somos conscientes de que todas las formas de vida de la Tierra respiran el mismo aliento vital y que por tanto
todas las formas de vida estamos conectadas. As we expand our consciousness and our relatedness with all beings, Mientras, we live in the mind of God, and the mind of God lives in us. mientras expandimos nuestra conciencia y nos damos cuenta de que estamos relacionados con todos los seres, la mente de Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en la mente de Dios. Lead me from death to life, Llévame de la muerte a la vida, from falsehood to truth. de la falsedad a la verdad. Lead me from despair to hope, Llévame de la desesperación a la esperanza, from fear to trust. del miedo a la confianza. Lead me from hate to love, Llévame del odio al amor, from war to peace. de la guerra a la paz. Let peace fill our hearts, our world, our universe. Que la paz inunde nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Peace, peace. Peace. Peace.
To conclude the meditation, we bring our both palms together. Para acabar la meditación, unimos las palmas de las manos As a symbol of all opposites complement. Left, right, below, above, masculine, feminine, dark, light, all opposites complement. como símbolo de la complementariedad de todos los opuestos. Derecha, izquierda, arriba, abajo, masculino, femenino, todos los opuestos se complementan. Then we bow to the universe Y hacemos una reverencia al universo in gratitude en gratitud for all the gifts of the earth that we receive. por todos los dones de la tierra que recibimos. And with that we conclude our meditation and look around and make eye contact with people around you. Y con ello acabamos la meditación, miramos alrededor y miramos a los ojos a quienes tenemos a nuestro alrededor. Gracias. It is always good to start the day with a period of meditation. Siempre es bueno empezar el día con un periodo de meditación, Because all day we are engaged in movement, speaking, thinking. porque durante todo el día estamos moviéndonos, hablando, pensando. So beginning the day with no movement, no speaking and no thinking is a good balance. Así que empezar el día sin movernos, sin pensar, sin hablar, es un buen equilibrio. And reminding us to be mindful, to be attentive and to be aware. Recordándonos de ser conscientes y de prestar atención. And when you create this practice of being aware, then throughout the day, everything we do it with awareness. Cuando desarrollamos esta práctica de estar atentos, todo lo que hacemos durante el día lo hacemos con atención. And when we do everything with awareness, we speak with awareness, we act with awareness, we think with awareness, then whole day becomes meditation. Y cuando actuamos así, hablando con atención, pensando con atención, actuando con atención, entonces todo el día se convierte en una meditación. Then there is no distinction between meditation and everyday living. Y entonces no hay separación entre la meditación y la vida cotidiana. But because we do so many activities throughout the day without being aware and mindful, we need to practice being mindful, and therefore a practice every morning can become very helpful. Pero como hacemos tantas cosas en el día sin prestar plena atención, por eso es muy importante empezar el día con esta práctica de ser conscientes y estar atentos. So we use the word shanti. Shanti means peace in Sanskrit. Utilizamos la palabra shanti. Shanti significa paz en sánscrito.
So 3 times we say Shanti, and as sometimes I was giving my autographs to you in the book, after my name I put 3 dots, Shanti, Shanti, Shanti. Y algunos habréis visto que cuando firmaba los libros, después de mi nombre ponía 3 puntos, simbolizando Shanti, Shanti, Shanti. So first time when we say Shanti, we make Shanti with the soil. La primera vez que decimos Shanti, hacemos Shanti con la tierra. Because soil community, the earth community, is our primary community. Porque la comunidad de la tierra es nuestra comunidad primordial. And when we are members of the earth community, then we can make peace with every living beings upon this earth. Y cuando nos sentimos parte de esta comunidad de la tierra, podemos estar en paz con todos los seres que la habitan. And when you make peace with the earth, then you don't think that you are higher and superior than all other living beings, all other species. Y cuando estamos en paz con la tierra, no nos sentimos superiores, más importantes que el resto de las criaturas que habitan en ella. In our sort of Western philosophy particularly, we have always been given this idea that human species are superior to all other species. En nuestra filosofía o manera de pensar occidental, siempre hemos tendido a pensar que los humanos somos superiores a otras especies y otras formas de vida. We are trying to get rid of nationalism, racism, sexism, but we have not yet started to think about getting rid of speciesism. Estamos intentando liberarnos del racismo, del sexismo, etc., pero todavía no hemos empezado a liberarnos del especieísmo. So we also have to think that all species upon this earth are members of one earth family, earth community. We are all related. Así que hemos de darnos cuenta de que todas las criaturas de esta tierra somos parte de una misma familia, de una misma comunidad, que estamos todos relacionados. And our relationship with all living beings and living creatures should be based in non-violence, in compassion, and in love. Y nuestra relación con todas las criaturas debería estar basada en la no violencia, en la compasión y en el amor. So once we have made peace with the soil and the earth and all other species, then we also have to make peace with ourselves, with our own soul. Una vez hemos hecho la paz con la tierra y con las otras especies, también entonces hemos de hacer la paz con nosotros mismos y nuestra alma. Quite often we are at war against ourselves. Muy a menudo estamos en guerra con nosotros mismos. We often think, I'm not good enough, I can't do this, I haven't been able to do that. We are always, or often, if not always, putting ourselves down. A menudo nos criticamos pensando, no soy bastante bueno, no lo he hecho bastante bien. As Christian culture that you are brought in, you will recognize the teachings of Jesus Christ. Love thy neighbor as thyself. En las enseñanzas de la cultura cristiana en la que vosotros, o la mayoría, os habéis criado, sabéis que Jesús dijo, amad al prójimo como a vosotros mismos. So, love your neighbor as yourself, meaning that you have to love yourself as well. Ama a tu prójimo como a ti mismo significa, para empezar, que tienes que amarte a ti mismo. So, loving yourself is not ego. Así que amarte a ti misma no es ego. Loving yourself is not feeling that you are better than somebody else. Amarte a ti misma no es sentir que eres mejor que otros. Loving yourself does not mean that you are superior to other people. Amarte a ti mismo no significa creer que eres más importante que otras personas. Loving yourself means accepting yourself who you are and discovering yourself who you are. Amarte a ti misma significa saber quién eres y descubrir realmente quién eres. And when you know yourself, you know the world. Y cuando te conoces plenamente a ti mismo, conoces entonces el mundo. So, if you want to know the world, know yourself. Así, si quieres conocer el mundo, conócete a ti mismo.
If you want to make peace in the world, you have to make peace with yourself. Si quieres hacer paz con el mundo, tienes que hacer la paz contigo mismo. So if we are not at peace within ourselves, we cannot make peace in the world, and we cannot make peace with other species. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos hacer la paz con el mundo y con las otras especies. So to make peace with ourselves, we have to seek truth, we have to seek love, we have to seek compassion to ourselves. Así, para conseguir la paz, hemos de buscar en nosotros mismos la verdad, la confianza, el amor a nosotros mismos. So that way you make peace with yourself. De ese modo consigues la paz con ti mismo. And then, naturally, as I said already, when you have made peace with the soil and earth community and earth family, you have made peace with yourself, that peace will radiate and that will bring peace to the world. Y, como he dicho antes, una vez has hecho la paz con la tierra y en la paz contigo mismo, esa paz irradiará y llegará a todo el mundo. So, if we build all our ecology movement, peace movement, social justice movement on this foundation, the spiritual foundation, then our house of ecology, house of social justice, house of world peace will be stronger and better. Y así, si construimos todo nuestro movimiento por la ecología o por la justicia social sobre esta base espiritual, nuestro movimiento por la ecología y por la justicia será mucho más amplio, espiritual, pleno. So the foundation of spirituality, the house of social justice and environmental justice and peace, and then a flag on that house of love. Y así el fundamento, el suelo de la espiritualidad, la casa construida sobre ese fundamento, la casa de la ecología y de la justicia, y encima de la casa la bandera del amor. Then you have a holistic vision. Y así tienes una visión holística. So this is, in modern language, sometimes we also call deep ecology. Y esto en lenguaje moderno a veces se llama ecología profunda. There is a great philosopher in Norway called Arne Næss, Hay un gran filósofo en Noruega que se llama Arne Næss, and he has been going to India, he has been studying Gandhi, and he has been studying Eastern philosophy, and out of that meeting of the East and West, y él ha ido a India, ha estudiado a Gandhi, ha estudiado filosofía budista, diversos textos espirituales, y a partir de esa fusión que ha hecho él entre Oriente y Occidente, Arne Næss has developed this idea of deep ecology. Arne Næss ha desarrollado esta idea de la ecología profunda. And you can give other names. I sometimes call it reverential ecology or spiritual ecology. Se le puede llamar de otras maneras, yo a veces lo llamo ecología reverencial o ecología espiritual. But the meaning is to see relatedness, connectedness, unity of life manifesting in diversity. Pero la esencia es darnos cuenta de la relacionalidad, de la unión, del hecho de que todas las cosas están conectadas en la vida. So, when all the discussions we have today of practical nature, just keep this vision of wholeness and vision of spirituality in the back of your mind. Y así, en todos los debates que tengamos hoy, mantened esta visión de conjunto, esta visión espiritual en el trasfondo de vuestra mente. Then the quality of our discussion and the quality of our action will be very different. Entonces, la calidad de nuestros diálogos y la calidad de nuestras acciones será muy distinta. And we have great examples in history and in present time in front of us to remind us, such people who have spiritual foundation, and on that foundation they have built the house of social action. En nuestro tiempo tenemos grandísimos ejemplos de gente que han actuado de esta manera y que a partir de ese fundamento espiritual han construido la Casa de la Justicia. We already mentioned Mahatma Gandhi yesterday. He was the beacon of light in this wholeness and the spiritual politics. Ayer ya mencionamos a Gandhi, él fue como el faro de todo este movimiento por una política basada en la espiritualidad. After walking 8,000 miles from India to the United States
Of course, I did not walk on water. I met Martin Luther King, and he was another example of this spiritual politics and spiritual sociology. Tras caminar 13.000 kilómetros en mi peregrinaje, y por supuesto no caminé sobre el mar, conocí a Martin Luther King. Martin Luther King fue otro gran ejemplo de esta práctica social basada en la espiritualidad. I have met many people in my life, but when I was sitting in the presence of Martin Luther King, I had incredible experience and a feeling of someone who had a kind of spiritual aura. He conocido a muchísima gente en mi vida, pero cuando estuve sentado delante de Martin Luther King, sentí que había una calidad tremendamente única y una aura profundamente espiritual. In the same way, in our own time, we have a wonderful human being called the Dalai Lama, who has a similar aura of spirituality and practical action. Del mismo modo, en nuestro tiempo tenemos una persona maravillosa como el Dalai Lama, que tiene la misma presencia espiritual y la aplica en su práctica a partir de la espiritualidad. There are many similar other examples, but the message that I learned from all these people is that there is no contradiction or there is no tension between spirituality and everyday living well in social justice, in political action, and in environmental sustainability. Hay muchos otros ejemplos, pero lo que yo he aprendido de cada una de estas personas es que no hay contradicción entre la vivencia espiritual y la acción política, la acción por la justicia social y la acción por la ecología. And I learned this unity of spirituality and practical action while I was walking around the world. Yo aprendí esta unión de la espiritualidad y la acción mientras caminaba a través del mundo. When I was walking from India, I came on the border of Pakistan. Cuando empecé a caminar desde India, llegué a la frontera con Pakistán. And many of my friends came, and my colleagues and family members came to say goodbye, as this was the last day of my time in India, because I was leaving India to walk into Pakistan. Y muchos de mis amigos y conocidos vinieron a la frontera a despedirse de mí porque era el último día que estaba en India y empezaba ese viaje hacia lo desconocido. And one of my friends was very worried. He said, "Satish, aren't you crazy? You are going to Pakistan, our enemy country, Muslim country, and you have no money, no food, and you are walking. What is about your safety?" Y uno de mis amigos estaba muy preocupado y me dijo, Satish, estás loco, vas a Pakistán, nuestro país enemigo, no llevas dinero, no llevas agua, ¿qué vas a hacer? ¿No piensas en tu seguridad? So he said, "At least you should take some food with you, and here are some packets of food." Y me dijo, como mínimo, lleva algo de comida contigo, aquí tienes unos paquetes con comida. I said to my friend, "I cannot take these packets of food. I have decided to walk without money, without food, having trust in my heart." Y yo respondí, no puedo aceptar estos paquetes con comida. He decidido caminar sin dinero, sin comida, y confiando en mi corazón. And the packets of food you have brought to me are not packets of food, they are packets of mistrust. Y esos paquetes de comida que me ofreces, en el fondo no son paquetes de comida, son paquetes de desconfianza. So my friend was in tears. Y mi amigo se puso a llorar. I said, "Why are you crying?" Y entonces yo le dije, ¿por qué lloras? He said, "Satish, this may be our last meeting." Y me dijo, Satish, esta puede ser la última vez que nos vemos. You are going to Muslim countries, communist countries, capitalist countries, wilderness, no money, no food, walking. I don't know if you will return back to India alive. Vas a entrar en países musulmanes, en países comunistas, en países capitalistas, en selvas y desiertos, y yo no sé si volverás nunca a la India y nos volveremos a ver. So I said to my friend,
that if I die walking for peace, that is the best death that I can wish for. Y yo le dije, si muero caminando por la paz, esa es la mejor muerte que puedo desear. He gave me a big hug. I gave a big hug, and then I went to Pakistan. Nos dimos un fuerte abrazo y caminé dentro de Pakistán. The moment, within few minutes, that I and my friend, we were two people, when we arrived, I heard somebody calling our names. En el momento, poco después de entrar en Pakistán, yo caminaba con otro amigo, éramos dos. En ese momento oí que alguien nos llamaba por nuestro nombre. And this man was calling, asking us, "Are you Satish and Menon, the two Indians walking for peace?" Y él nos preguntó, ¿sois Satish y Menon, los dos indios que están caminando por la paz? I said, "Yes, we are. But you know our names. We don't know anybody in Pakistan. We have nobody's address. We have written to nobody, and you already know our names. What a surprise!" Y dijimos, sí, lo somos, pero ¿cómo conoces nuestros nombres? Nosotros no conocemos a nadie en Pakistán, no tenemos la dirección de nadie. ¡Qué sorpresa! So he said, "Your reputation has traveled ahead of you. Y él dijo, vuestra reputación ha viajado más rápido que vosotros. I read a little piece of news in the papers. There are two Indians walking into Pakistan for peace. Vi en el periódico una pequeña noticia de que hay dos indios que están caminando, que van a caminar a través de Pakistán por la paz. And he said, when I read it, I said, I'm for peace. I want to welcome these Indians. War between India and Pakistan is nonsense. Y cuando yo leí esta noticia pensé, yo estoy por la paz, yo quiero ayudar a estos indios. La guerra entre Pakistán e India es una locura. So 5 minutes ago, my friend was saying that you are going to an enemy country. Así, 5 minutos antes, mi amigo me estaba diciendo, estás entrando en el país del enemigo. And 5 minutes later, I am face to face with so-called enemy, so-called Muslim, who says, welcome to my country. Y 5 minutos después, estoy cara a cara con un supuesto enemigo, con un musulmán que me dice, bienvenido a nuestro país. And so at that moment I said, my identity, what is my identity? Am I an Indian? Am I Hindu? Am I Gandhian? Who am I? Y en ese momento pensé, ¿cuál es mi identidad? ¿Soy indio? ¿Soy hindú? ¿Soy gandiano? So what is my primary identity and what is my secondary identity? Pensé, ¿cuál es mi identidad primaria y mi identidad secundaria? So my primary identity is not Hindu, not Indian. Mi identidad primaria no es ser hindú o hindú. Because if I come here as an Indian, I meet a Pakistani. Porque si entro aquí como indio, estoy encontrando un pakistaní. If I come as a Hindu, I meet a Muslim. Si entro como hindú, estoy encontrando un musulmán. But if I come as a human being, I meet a human being. Pero si entro como ser humano, estoy encontrando un ser humano. And from that day, I walked whole month in Pakistan, for whole month, so-called enemy country, and every day, every single day, I had hospitality, food, shelter, without any problem. Y desde ese día caminé durante todo un mes a través de Pakistán y cada día tuve alojamiento, comida y nunca me faltó nada. So I experienced the power of trust and the power of peace in my personal life. Y experimenté en mi propia carne el poder del amor, el poder de la confianza y de la paz. And of course, when I was walking for 2.5 years, sometimes I did not get food, sometimes I did not get shelter. Y por supuesto, caminé durante 2 años y medio. Y hubo días en los que no encontré comida y hubo días en los que no encontré cobijo. So when I did not get food and I did not get shelter, I said to myself, I'm a peace pilgrim, and when there's no food, that is my opportunity to fast. And when there's no shelter, that's my opportunity to sleep under the stars. Y yo en esos momentos me decía, soy un peregrino por la paz. Si hoy no hay comida, esa es una oportunidad para mí para ayunar. Y si hoy no tengo cobijo, es una oportunidad para mí para dormir bajo las estrellas. So this is the story I have related to you to describe that if we
hold peace and trust in our heart, we can radiate trust and peace in the world. Yo os he contado esta historia para indicar que si tenemos una llama viva de paz y amor en nuestro corazón, podemos irradiar esa paz y confianza a todo el mundo. So we cannot start saying, you have to have trust, you have to have peace, you have to have love. We have to start, I have to have trust, I have to have peace, I have to have love. And when you start with yourself, then it will radiate in others. It will create response in others. Así que no podemos empezar diciendo, tú has de tener confianza, has de tener paz, has de tener amor, sino decir, yo tengo que tener confianza, tengo que tener paz, tengo que tener amor. Y a partir de ahí, a partir de mí mismo, eso llega a los demás. And when I walked, I connected with the earth. Y cuando caminaba, me sentí conectado con la tierra, Because it is the earth which sustained me. porque era la tierra la que me sostenía. I became an earth pilgrim. Me convertí en peregrino de la tierra. And when you are living your whole life as an earth pilgrim, then you have a very different attitude, different motivation, different spirit. Y cuando vives toda tu vida como un peregrino de la tierra, entonces tienes una motivación y un espíritu muy distintos. Because if you do not have this solid ground to stand on, the solid, or tomorrow, or day after, or after you have died, doesn't matter. You will live and act in the right way. Porque ese fundamento espiritual te convence de que harás la acción apropiada sin que importe cuándo vas a obtener tus resultados, tanto si los resultados vendrán mañana, o dentro de un año, o después de que hayas muerto. Harás la acción apropiada porque hay que hacerla. And so this is why I feel that the examples of Gandhi, Martin Luther King, Dalai Lama, they have shown us the example that you have to act right, and you have to live right, whatever the outcome. It is not in our hands. The results of our action are not in our hands, but action is in our hands. Por eso pongo énfasis en este ejemplo de Gandhi, de Martin Luther King, del Dalai Lama, porque ellos nos enseñan que sea cual sea el resultado de lo que hagamos, tenemos que hacer la acción apropiada. Los resultados no están en nuestras manos, no dependen de nosotros. Nosotros plantamos la semilla y que sea lo que sea. So, my conclusive words are that be an activist, even if you are not going to get results immediately, because being an activist is the spiritual way of living. Así que mi mensaje final es, sed activistas, aunque no vayáis a obtener resultados inmediatos, porque el activismo en sí mismo es una forma de vida espiritual. Thank you very much. Maybe we can have some questions and comments. Tal vez podemos tener algunas preguntas o comentarios. Yeah. I'm curious to know whether you know Thich Nhat Hanh. Yes, I do. Do you know him personally? Yes. You don't have a lot to say to each other because you understand each other. Yeah, thank you, thank you. I met Thich Nhat Hanh in 1968 in Paris. First time. La pregunta es sobre si Satish conoce a Thich Nhat Hanh, el maestro zen vietnamita. Satish lo conoció en 1964, creo que ha dicho. 68, en París. Yeah, and ever since we have kept in touch from time to time. Y desde entonces hemos estado en contacto de vez en cuando. And one time Vandana and I together met him in Davos. Y en una ocasión, Vandana y yo nos encontramos con él en Davos. And my wife June, where is she? Yeah. Yeah. Oh, there. Y mi mujer June, She goes to Thich Nhat Hanh's retreats in Plum Village almost every year, sometimes twice a year. June va a los retiros de Thich Nhat Hanh en Plum Village cada año, o a veces 2 veces al año.
and she brings some nice calligraphy written by Thich Nhat Hanh's own hands for me. Y me trae a veces alguna caligrafía escrita por el propio Thich Nhat Hanh. So, Have you found the time to read his books like Living Buddha, Living Christ? Maybe his latest? have we read that one? We have read quite a few books. We have read quite a few books, and quite often in the morning, June and I read Thich Nhat Hanh's books aloud to each other. A menudo en las mañanas, June y yo nos leemos el uno al otro libros de Thich Nhat Hanh. So, he's a great master. Es un gran maestro. Yeah. Any other comments or questions? Yes? How did you get to America? How did you get to America? How did you get to America? How did I get to America? Yeah, how did I get to America? ¿Cómo caminaste sobre las aguas? Yeah. As I was walking in Pakistan, I was going on the Khyber Pass. Mientras caminaba en Pakistán, crucé un paso de montaña. It's a 4,000 feet high pass going very sort of round and round and round like a sort of bends. Un paso de montaña con muchas curvas a 4.000 pies de altura. And a car came, passed by us, then stopped. Y un coche nos adelantó y al vernos se paró. And reversed. Hizo marcha atrás. And the driver asked us, "Do you want a lift?" Y el conductor nos preguntó, ¿queréis que os lleve? So I said, "No, thank you. We are walking." Y le dijimos, no gracias, estamos caminando. So the man said, "Aren't you pleased to receive an offer of a lift in this wild Khyber Pass? Where are you walking to?" Y el conductor nos dijo, ¿no queréis aceptar este regalo de que os lleven en coche en este paso de montaña? ¿A dónde vais? "I'll take you wherever you are going. I'm going to Kabul. I can take you there." Os llevo donde queráis, yo voy hacia Kabul, os llevo ahí. So I heard his voice and I recognized his accent. So I said, "As a matter of fact, we are walking to the United States of America." Y yo reconocí su acento y le dije, bueno, la verdad es que estamos caminando hacia Estados Unidos. So the man was very puzzled and he came out of his car. Y el hombre se quedó sorprendido y salió del coche. And he stood, I can remember, he stood like this, both hands on his waist, and said, "Gentlemen, do you know where the United States of America Y el conductor sorprendido salió del coche, se levantó, recuerdo, con los brazos en jarras y dijo, caballeros, ¿saben ustedes dónde está Estados Unidos? I said, "We have never been there, but we believe that America exists." Y contestamos, nunca hemos ido, pero creemos que América existe. So we are walking to discover America. Y estamos caminando para descubrir América. So he said, "I don't believe you will reach America by walking, but if you do, here is my card. Please call me and let me know." Y nos dijo, dudo que lleguéis a Estados Unidos caminando, pero si realmente llegáis, aquí tenéis mi tarjeta, y si venís, por favor, llamadme. So then we walked through Afghanistan, Iran, Armenia, Georgia, Moscow, Belarusia, Poland, Germany, Belgium, France, and then until then there was no water. Y así caminamos por Pakistán, Afganistán, Irán, Rusia, Armenia, Moscú, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Bélgica, Francia. En todo ese recorrido no había agua. But from France to England, we had to take a boat, and a ticket was given to us by local peace workers.
Para pasar de Francia a Inglaterra tuvimos que tomar un barco y ese barco nos lo pagaron unos activistas por la paz. Then we walked from Dover to London, and then we met Bertrand Russell. Y luego cuando llegamos caminamos de Dover a Londres y ahí nos encontramos con Bertrand Russell. Because originally it was Bertrand Russell's arrest and imprisonment was the fact which inspired us to undertake this walk for peace. Porque en primer lugar había sido el ejemplo de Bertrand Russell cuando fue arrestado lo que nos había motivado a emprender esta peregrinación por la paz. So we wrote to Bertrand Russell that we are walking for peace to support your movement. Así que escribimos a Bertrand Russell que vamos a caminar por la paz para apoyar al movimiento en el que estás trabajando. So when we met him, he said, when I received your letter, I thought I will never meet them because I was 90, but you have walked fast. Y Bertrand Russell nos dijo, cuando recibí la carta pensé, nunca llegaré a conocerlos porque ya tengo 90 años. Y nos dijo, habéis caminado muy rápido. So when we met him, he was 92. Sí, cuando lo conocimos, Bertrand Russell ya tenía 92 años. So then he said that I want you to accomplish your mission because we are walking to Washington for peace. So he said, I want you to reach there. You cannot walk on Atlantic. Can I give you some money? Y Bertrand Russell nos dijo, quiero ayudaros a que podáis realizar vuestro propósito. No podéis caminar sobre el Atlántico, os puedo dar dinero. So we said, we don't want any money because we have not touched money for 2 years and we want to go without money. But if you can give us 2 tickets, we will be grateful. Y respondimos, no queremos dinero, hemos estado 2 años sin tocar el dinero, pero si nos puedes proporcionar 2 pasajes, lo agradeceríamos. So he wanted to offer us 2 tickets in a aeroplane. We said we don't want to fly either. Please give us 2 tickets in a boat, so at least we can walk in the boat. Russell nos quería pagar 2 billetes de avión, pero le dijimos, no, por favor, no queremos ir en avión. Páganos un pasaje de barco, porque así al menos podremos seguir caminando en el barco. So in those days, there was a very wonderful boat called Queen Mary. And so he gave us 2 tickets in Queen Mary, and we took 7 days to sail from Southampton to New York. Y en esos días había un buque hermoso, el Queen Mary, y Bertrand Russell nos pagó 2 pasajes en el Queen Mary, y en 7 días llegamos de Southampton a Nueva York. And then from New York, we started walking, and we arrived in the city of Philadelphia. Y desde Nueva York empezamos a caminar y llegamos a la ciudad de Filadelfia. And the man who met us in Khyber Pass lived in Philadelphia. Y el hombre que había parado su coche en el Khyber Pass, en el paso del Khyber, vivía en Filadelfia. And we were keeping his card very safely. Y nosotros habíamos guardado con mucho cuidado su tarjeta. So I rang him and said, Dr. Scarf, do you remember you met 2 Indians in Khyber Pass? Y le llamé por teléfono y le dije, doctor, ¿no recuerda? Somos los 2 indios que conoció en el Khyber Pass. He said, yes, I remember. Where are they? Y el doctor dijo, sí, lo recuerdo. ¿Dónde están? I said, we are here, we have walked, and we have discovered America. Y le contesté, hemos llegado, hemos estado caminando y hemos descubierto América. He was very happy. He came and met us, took us to his house. We stayed with him. He gave a wonderful dinner, invited his friends, good hospitality. We were very happy. Y se alegró muchísimo, nos vino a recoger, nos invitó a su casa, hizo una cena estupenda, invitó a sus amigos, estaba muy contento. And then we walked to Washington, D.C. Y entonces andamos hasta Washington, D.C. Yes?
I'm just curious, going back to Bertrand Russell, Yeah. what did you think of his philosophy? Because what I read of Bertrand Russell was very cynical. When I read, he was believing that there was not, in fact, any true giving, and that we only gave subconsciously with the idea of receiving something. And wasn't it he who said there's no difference between the man who smokes opium and sees snakes and the man who meditates and sees angels? He seemed to forget that one sees snakes and the other sees angels. How did you find this man? ¿Qué opinión te merecía la filosofía de Bertrand Russell? Porque, por lo que tengo entendido, era una filosofía un tanto cínica. Y, por ejemplo, Russell decía que no somos realmente altruistas, sino que somos altruistas por motivos de egoísmo inconsciente, y que meditar y ver ángeles no es diferente de fumar opio y ver serpientes. I had great admiration for Bertrand Russell for his courage and his activism for peace. Sentí siempre una gran admiración por el activismo por la paz y la valentía de Bertrand Russell. And I took inspiration because he was a man at age 90, Nobel Prize winner, going to jail for peace in the world. Y me inspiró su ejemplo porque vi que con 90 años, siendo un premio Nobel, su activismo por la paz le había llevado a la cárcel y eso no era obstáculo para él para seguir actuando. But when I met him, I did say to him that your motivation for peace and my motivation of peace are very different. Pero cuando lo conocí, de hecho le dije, tu motivación por la paz y mi motivación por la paz son muy distintas. For me, peace is not just an absence of war, an absence of nuclear weapons. Peace is a way of life. Peace is a way of life. Y le dije, para mí la paz no es ausencia de conflicto, no es ausencia de guerra. Para mí la paz es una forma de vida. And my peace is not driven by fear of nuclear holocaust and nuclear weapons, but my peace is driven by the love of the earth. Y mi lucha por la paz no está motivada por el miedo a las armas nucleares y el miedo a la destrucción, sino que está motivada por el amor a la tierra. So we had a difference of opinion and a very good discussion, and I've described our discussion in the book, You Are Therefore I Am. Y tuvimos un diálogo muy interesante y lo describo en mi libro Tú eres, luego yo soy. Also, I have described my encounter with Martin Luther King, who was just the other kind of person from Bertrand Russell. Y también describo ahí mi encuentro con Martin Luther King, que era una persona muy distinta en este sentido de Bertrand Russell. So Bertrand Russell was a sort of product of the Western sort of scientific rationalism, and that was his background. Y Bertrand Russell, al fin y al cabo, era un producto del racionalismo occidental. Ese era su trasfondo. Maybe we take some other questions. There is a hand here. Yeah. Okay. There's a very famous writer called James Redfield, who's written a book called The Celestine Prophecy, which was very successful as a novel about spirituality. Yeah. And there are two oncoming books as well. In these books that many people have read, there's an idea of prayer as a form of activism in a way. It explains in the third book how one day people will focus their intention of prayer towards certain causes, and how this is, in the novel at least, it's a very important way of accomplishing world change. Yeah. So I'd like to know what do you think about this? Yeah. Hay un autor de novelas que son bestsellers, la más conocida es Las 9 Revelaciones, James Redfield, y uno de los elementos que describe en algunas de sus novelas es el poder de la oración y cómo si mucha gente focaliza su oración en un mismo tema, se pueden transformar muchas cosas. ¿Qué opinas de ello? Yeah. Power of prayer and power of positive thought is very important. El poder de la oración y el poder del pensamiento positivo son muy importantes. And I believe that having a very focused, concentrated, and totally
positive thought, which are totally concentrated, have a great power. Y realmente creo que tener un pensamiento concentrado, realmente concentrado, que sea positivo, tiene un gran poder. Like the power of air. We don't see air, but air permeates throughout. In the same way, our thoughts and our prayers and our meditation permeates throughout. Y del mismo modo que el aire es muy poderoso, pero es invisible, no lo vemos, del mismo modo nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras intenciones también lo impregnan todo. So there is a power in air, but we cannot live by air alone. Y bien, hay un poder en el aire, pero no solo de aire vivimos. So there is a power in prayer and meditation and positive thinking, but we cannot live by positive thinking and prayer alone. Y del mismo modo, hay un poder en el pensamiento positivo y en la oración, pero no solo podemos vivir del orar y del pensamiento positivo. Again, I take inspiration from Mahatma Gandhi, who had prayer every morning and every evening, but that was not limited just to prayer. He also was an activist. Y aquí una vez más tomo mi ejemplo de Gandhi, que rezaba por la mañana y por la noche, pero no se quedaba en el mero rezar, al mismo tiempo también era un activista. So we need to bring this prayer and power of positive thought on the one hand and practical action on the other hand. And this is the balance of the two makes the whole. Así que tenemos que equilibrar el poder de la plegaria y de la oración y el poder del activismo. Las dos cosas a la vez son los que crean un conjunto equilibrado. Thank you. Any other question? Yes? Yes. I had a question about love, about relationships, and especially about the family, because in Occident they are, the model is changing, they are every time more divorce or another concept about not having one partner during your whole life, but maybe different in different moments. And I was wanted to see what did you think about this evolution. About which revolution? Evolution. Evolution. Evolution into permanent separation. Ongoing creation, continuous creation, continuous separation. Quería preguntarte sobre el amor y sobre cómo hoy en día está cambiando las relaciones de pareja, sobre todo, y cómo cada vez más, en vez de tener una pareja estable, hay una sucesión de parejas a lo largo de la vida. I mean, I am married to my wife for the last 35 years. Llevo casado con June 35 años. And I am very grateful for this relationship. Y estoy muy agradecido por esta relación. So, but there are two kinds of relationships. Pero hay dos tipos de relación. One relationship of the heart, and the other relationship is more a social, legal framework. Hay un tipo de relación que es desde el corazón y otra que es en un plano legal o oficial. And also another relationship is a relationship of blood. Y luego también hay, por supuesto, relaciones de consanguinidad. All those relationships have their place. Todas estas relaciones tienen su lugar. But for me, love rules supreme. Pero para mí, la relación basada en el amor es la más importante. And so the true relationship is a relationship of love, of acceptance. Y por tanto, la relación suprema es la relación del amor y la aceptación. And then, if that relationship can also be sort of supported by blood relationship of family and a formal legal relationship of marriage, then so much the better. Y si esa relación basada en el amor al mismo tiempo está basada por un vínculo formal, legal, como el matrimonio, pues tanto mejor. But if there is no love and acceptance in relationship, and you are sticking together only because of blood or because of legal framework, then that's not enough for me. Pero si no existe ese amor y esa aceptación y la gente sigue unida porque son parientes o porque están casados de manera legal, eso para mí no es suficiente. And the relationship of love is always in terms of the beloved. Y la relación basada en el amor siempre tiene su foco en el amado. So for me, true relationship will be, I want to live as you wish, my wife.
then it's a true love. And vice versa. Para mí, esta relación basada en el amor significa que quiero vivir tal como tú, mi amada, vives. Y a la inversa. And so, the supreme form of that relationship is in friendship. Y esa forma suprema de relaciones se da en la amistad. Even your son and daughter and mother and father, your blood relationship can be friends. También tu hermano y tu hermana, tu padre y tu madre pueden ser amigos. In India we say, Prapte tu shodashe varshe putram mitravadachare, which means that when your child, your son or daughter, are 16-year-old, they are no longer your children, they are your friends. En India tenemos este dicho que significa que cuando tu hijo o tu hija llegan a los 16 años, ya no son tu hijo o tu hija, son tus amigos a partir de entonces. So, in friendship, there are no such expectations as sometimes you have in other relationships. That's a true relationship of equal respect and equal love from both sides. Y en la verdadera amistad no hay esas expectativas que se dan en otro tipo de relaciones. Y por tanto es un ejemplo supremo de relación basada en el amor. So when you marry husband and wife, they one and one don't become two by marriage. They are friends and they remain together, one, and then their relationship and their power and their energy and their love become like 11. Power of 11, not power of 2, but power of 11. That's a friendship. Y así en el amor, en el matrimonio basado en el verdadero amor y la amistad, cuando una persona y la otra persona se unen, esa persona y la otra persona no suman dos, ese uno y ese otro uno, sino que ese uno y otro uno suman 11. O hacen 11. That's the answer. Yeah. Solamente es sugerirle una cosita, que hace unos meses hizo un documental con la BBC que se llama Peregrino de la Tierra. Quizás sería interesante que hiciera un documental peregrino del matrimonio, de la pareja. Says a few months ago you made a documentary with the BBC, Yeah. Pilgrim of the Earth. Yeah. Might be interesting for you to make another documentary, Pilgrim of Marriage. That'll be a bestseller. Eso sería un bestseller. Okay. Yes. I was wondering, when you were traveling through these different countries where I don't suppose you learned all the languages, how did you approach people? Sorry. En todos estos países en los que viajaste supongo que no conocías los idiomas. ¿Cómo te entendías con la gente? We had a flyer in different languages, Persian, Russian, German, French. So wherever we went, we had that flyer. And so we would give flyer to people so they can read who we are, why we are walking, what is the purpose. Everything was explained in a flyer. It's just one one side of a flyer. Teníamos un pequeño folleto en diferentes idiomas, en persa, en ruso, en alemán, etc., en el cual explicábamos la esencia de nuestro peregrinaje. Then, in every big town, we would go to the newspaper office, and there always you will find somebody speaking English. We will give interviews, and then those interviews will be published in local language, and those newspaper cuttings we will carry to show people. Y cuando llegábamos a ciudades importantes, siempre intentábamos tener entrevistas con la prensa local, los periodistas hablaban inglés, nos hacían entrevistas que luego eran publicadas en la lengua local, y cuando esas entrevistas salían al día siguiente, recortábamos la noticia, la entrevista, y la llevábamos en la lengua local para que la gente... Or 10 days before, you start to get the language of the other country as well. And at that time, we will use to learn 50 to 100 to 200 words of the next country where we are going. Y cuando te aproximas caminando hacia un nuevo país, en los 7 o 8 días antes de llegar, ya empiezas a oír palabras del país que está al otro lado de la frontera. So entonces, siempre tendíamos a aprender
unas 50, 100, 200 palabras de la lengua del país al que íbamos a llegar. So we will always prepare a few sentences which we could speak to communicate with people. E intentamos aprender unas cuantas frases sencillas que podríamos utilizar para comunicarnos con la gente. And then we will go to schools or universities in big towns where you always find some English teacher who can help you to be an interpreter. Y también íbamos a escuelas o a universidades en las cuales era fácil encontrar a alguien que hablara inglés y pudiera ser nuestro intérprete. And when we did not find any such situation or help, then we will use sign language. Language of the heart, language of the eye. Y si no encontrábamos intérprete, utilizábamos el lenguaje del corazón, el lenguaje de los gestos, el lenguaje de la mirada. We were not only not carrying money, no food, but also we were vegetarians. Y no solo no llevábamos dinero ni comida, además éramos vegetarianos. So sometimes we would make a little picture of a cow or a sheep or a chicken and say no. Y así a veces, pues, para comunicarlo hacíamos un pequeño dibujo de una vaca o de una oveja y lo tachábamos en no. We were walking by the Black Sea and we met two Russian women there. Y cuando caminábamos cerca del Mar Negro, nos encontramos con dos mujeres rusas. And we gave them our flyer. Y les dimos nuestro folleto. When they read, and they knew a little bit of English. Lo leyeron y sabían un poquito de inglés. And so we started to talk. Y empezamos a hablar. And they said, please, this is a lunchtime, please come, we work in this tea factory, please come and have some tea with us. Y nos dijeron, es la hora de comer, por favor, venid con nosotras. And tell us how you got from India to here. Venid a la fábrica de té en la que trabajamos y explicadnos cómo habéis llegado hasta aquí. So we went in and we started to drink tea. Then suddenly, one of the women had a brainwave. Y allí estábamos en la fábrica de té y tomando el té y de repente una de las mujeres tuvo una inspiración. And she came back, went out of the room and came back with 4 packets of tea. Y salió de la sala y volvió a entrar con 4 paquetes de té. And she said, these packets of tea are not for you. Y nos dijo, estos paquetes de té no son para vosotros. So I said, for whom are they? Y dije, ¿para quién son, pues? So she said, you are going to Moscow, Paris, London, Washington. Y dijo, vosotros vais a caminar hasta Moscú, París, Londres y Washington. Please give 1 packet of tea to our premier in Moscow, 2nd packet to the President of France, 3rd packet to the Prime Minister of England, and 4th packet to the President of the United States of America. Por favor, entregad un paquete de té a nuestro presidente en Moscú, otro paquete al presidente de Francia, otro al primer ministro de Inglaterra y el cuarto al presidente de los Estados Unidos. And please give them a message from me. Y por favor, con este té, dadles mi mensaje. And my message to them is that if you ever get a mad thought of pressing the nuclear button, please stop for a moment, have a fresh cup of tea from this man. Y el mensaje es que si alguna vez se os ocurre la locura de estar tentados de apretar el interruptor que activa el mecanismo nuclear, por favor, antes tomaros una taza fresca de té y pensaros. That will give you a moment to think before you press the button, moment to think and reflect that your nuclear weapons will not kill only your enemy. Your nuclear weapons will kill all living beings, animals, plants, rivers, forests, oceans, women, children, everything. So stop, do not press the button. Eso os dará un momento para daros cuenta de que las armas nucleares no solo destruirían a los que consideráis vuestro enemigo, sino a todas las formas de vida, animales, plantas y seres humanos inocentes. So even with little language, we could communicate and get such message from 2 Russian women. Así que incluso con muy poco dominio de otros idiomas, llegábamos a poder transmitir mensajes de estas mujeres rusas. And we delivered 1 packet of tea in Moscow, in the Kremlin, to the government. Y conseguimos entregar un paquete de té en el Kremlin al gobierno. But the 2nd packet, when we wanted to deliver
in Paris, in Palace Élysée, to President. He refused, so we demonstrated, we were arrested, we were put in jail in Paris. Pero en París, cuando queríamos entregar el segundo paquete de té al presidente francés, no nos quisieron recibir. En protesta nos sentamos delante del edificio del presidente, nos arrestaron y nos pusieron en la cárcel. And we were happy because we were following the example of Bertrand Russell, who was in jail. So we said, at least we had followed his example. Y nos sentimos contentos porque al fin y al cabo ese era el ejemplo que nos había dado Bertrand Russell, actuar por la paz aunque nos llevara a la cárcel. And then third packet we delivered in 10 Downing Street, we were received there. And fourth packet we delivered in the White House, we were also received in the White House. El tercer paquete lo entregamos en el número 10 de Downing Street, en Londres, y el cuarto paquete lo entregamos en la Casa Blanca, y en ambos lugares sí que nos recibieron. So, language, there are many ways to communicate. Así que hay muchas maneras de comunicarse. Were you received by Jody in the White House? I was received by the representative of the president, who was in charge of the disarmament. It was Johnson's representative, not the president himself, but in the White House, the official, and received the packet. En la Casa Blanca nos recibió no el presidente, sino el secretario de temas relacionados con el desarme. Who was the president at the time? Un tal Johnson. Johnson. Who was the president at the time? Johnson. Johnson was the After Kennedy. Lyndon Johnson. And in France? In France was de Gaulle. De Gaulle. De Gaulle en France. Okay. So we are going to break for tea in a few minutes. Any other question? Yes. Yes. ¿Cuál fue su reacción cuando durante su caminar conocieron que el presidente Kennedy había sido asesinado? What was your reaction when you found out as you were walking that Kennedy had been assassinated? We were quite shocked. Nos dejó muy trastocados. And when we arrived in Washington, we did not stop at the White House. We went to the grave of John F. Kennedy and finished our walk there. Y cuando llegamos a Washington no nos detuvimos en la Casa Blanca, sino que seguimos hasta la tumba de Kennedy. And we had started our walk from the grave of Gandhi, and we ended our walk at the grave of Kennedy. So it was a walk from the grave to the grave. Habíamos iniciado nuestro recorrido en la tumba de Gandhi y lo finalizamos en la tumba de Kennedy. To make the point that if you trust in the gun not only kills a bad person, your enemy, but a gun can also kill a Gandhi or a Kennedy. Y uno de nuestros mensajes implícitos era que si utilizas las armas no solo matan al enemigo, sino que también pueden matar a Gandhi o a Kennedy. So, we were shocked, but America still has that faith in the gun and the gun culture. And that is where the problem is. Y a pesar de todo ello, hoy en día Estados Unidos sigue teniendo esa fe en las armas. Ese es un gran problema. Okay, last question. Last question. Who? Tanya. She was there for quite a while, I think. Okay, Tanya first. Brief question. Do you think you might do another pilgrimage? Do you think you could do another pilgrimage? Okay. Secondly, what do you think is the value for young people today to do a pilgrimage, thinking about what your idea that we can't only go inside but also have action in the world and stuff. What do you think will be the value for young people today to do pilgrimages? Do you think that will be? Yeah. I do pilgrimages all the time. I'm an earth pilgrim. Yo peregrino todo el tiempo. Me siento un peregrino de la tierra. And I made a pilgrimage to Mount Kailash in Tibet. I made a pilgrimage to Santiago de Compostela. I made a pilgrimage to Assisi. I went all around Great Britain, 4 months, 2,000 miles, without any money.
So I make pilgrimages. Yo hago muchos peregrinajes, por ejemplo, hice la peregrinación del monte Kailash en Tibet, he hecho la de Santiago de Compostela, hice una peregrinación a lo largo de Gran Bretaña. And I think if the young people can undertake walking and make a pilgrimage with some kind of activism in their mind, for example, to save the seeds, like you do Jali Yatra, Bija Yatra. So there are pilgrimages in India where young people walk to save the seeds, to save water. So that's a very wonderful pilgrimage. Y también es maravilloso si gente joven puede participar en peregrinaciones de este tipo. Y de hecho en India se hacen peregrinaciones de gente joven, que incluyen a gente joven por las semillas. So if any one of you are inspired, please read my book, No Destination. It's not in Spanish, it's only in English. And undertake pilgrimage, because when you are walking, you are in touch with the earth, you meet people, you make your communication to people and make news in the press. So it's media is very interested. So it's a very good way to attract attention and communicate. Y así, si os sentís inspirados, motivados por esta idea, podéis leer mi libro No Destination, que este no está traducido. Y si podéis hacer este tipo de peregrinaciones, por un lado, es una manera de estar en contacto con la tierra, pero al mismo tiempo atrae la atención de los medios de comunicación y hace que el mensaje llegue muy lejos. Let's have a last question. One of your last words yesterday was, you don't give to the poor, you ask him what he needs. You remember yesterday we were talking about... You don't give to the poor, you ask them what they need. Yeah. Yes. I would like to know if today you are going to talk about this subject. If you will talk later. Maybe No, later. but this is very important. Maybe during the, after lunch, again, because today is sun shining and not raining, so after lunch we are going to have 2 sessions, one with Vandana and one with me, and then at that time we could talk something like that. The work NGOs do, it's very